Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Bro Amang di sini. Mas Bro hari ini akan melanjutkan video perjalanan umrah Mas Bro. Dan video kali ini kita akan mengadakan studi tour atau ziarah ya, tempat-tempat bersejarah, yaitu ke Jabal Sur, terus ke Padang Arafah, terus kita ke Mina melewati Musdalifah, lalu ke Tanim, kita ngambil mikat di sana ya. Dan dalam perjalanan itu kita sambil mendengarkan ceramah-ceramahnya Ustadz Nur ya. Oke, jadi tonton saja videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Silahkan ditonton videonya. Oke, what's up brother? Mas Bro hendak sembahyang subuh nih bro. Ini udah jam 4 lewat 11. Mungkin sejam lagi nih bro. Cuacanya pada dingin banget tapi angin nih bro Oke, sejuk, segar nih. Ada yang dingin-dingin banget tuh. Paling tadi jam 3-an tadi mandi. Gigil satu mata. Oke, kita balik dulu kameranya nah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Oke, WC 3 nya bro. Coba wide screen bang. Baik wide screen nah, jauh panjang. Sudah mulai padat nih bro. Kameranya wide screen nih bagus nah, panjang gandal nah ini. Yang normal kameranya kayak gitu. Nah, kalau gandal nih baik. Padat. Nah, terus bro. Nah, kita sudah di WC 3 berada nih bro. Ini kali 2 nih kameranya bro. Kali 2 ganas. Tegana kameranya nih kali 2. Normal aja lagi. Nah, Mas Bro sudah di melewati C3. Nah, C3 sudah bro, Mas Bro. Nah, kita menuju masjid, kita lah. Kamera wide screen bang, tes screen. Nah, bagus kayak ini, nah jauh, panjang. Masya Allah, banyak banget orang ini bro. Dan kau masuk pulang jangan berjejal jangan berjejal, mudahan kau masuk. Ini ada padat banget belum, nah jadi kau aja bang video wide screen nih bagus ya. Nah, angle-nya kau panjang kan. Nah, ini jam tower nih pintunya di sana bro. Belum masuk Mas Bro, ada waktu lagi masuk. Nah, muncul video kan nah dulu di sini nah atas nah. Masya Allah indahnya bro. Masjid
Masjidil Haram. Bagus kamera mulai angle-nya widescreen-nya jauh kok. Oke, WhatsApp brother, Mas Bro sudah selesai sembahyang subuh. Nah, Masjidil Haram tuh jam-jam towernya bro di atas. Penduduknya masih padat nih bro. Ya kita jalan bro. Keren aja nah. Padat bro. Dingin banget nih bro, angin. Masya Allah anginnya ibu, tapi kada menggigil bang Mas Bro. Kita pelan-pelan aja nih bro, kalau tabrak orang bisa. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Banyak banget orangnya nah bro. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Belok. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Sekarang kita menuju hotel bro. Hotelnya sekitar 300 meteran nih dari Masjidil Haram. Bro nih pakai widescreen, kita jauh sedikit nih. Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi wasallam. Baju benar. Mobil parkir di sini bro. Taksi. Haya, torek. ayo jalan. Haya. Mobil jangan mobil. Macet bro, dalam kemacetan sini. Macet bro. Wah, ini jalan terowongan di bawah tuh bro. Dingin sekali. Kacang Arab belikannya nih. Oh ya 10 kacang Arab kena belikannya nih bro. Ice cream seberang tuh bro, ada ice cream kita mau buat
Nah, terkenal dikit mudanya nah. Zoom 2 kali ini, bro. 2 kali. Bagus white jauh sedikit. Nah, bagus kayak ini. Al-Haramain. Wah, gambar king ya, king di atas tuh, bro, gambarnya teh. Ini lalu lintas mobil, taksi udah beraktivitas subuh-subuh, bro, sini nah. Seberang tuh ditutup pembangunan kah masih itu di seberang tuh jadi ditutup lawan sing masih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. STC dah. Mana STC? STC itu tempat nukar paket tuh, bro, itu kartu Arab. Jalannya trotoar. Kada hati-hati bisa tujuh mbak ini mas, bro. Taksi online. Wah, banyaknya orang berjualan tuh dayat nah sana. Ayo 10 rial jadi bray. 50.000. Barang enggak? Ayo 10 rial. Padap. 15 rial, 10 rial. Ramai benar orang. Prabowo. Iya, Prabowo nah. 10 ريال حلا 50 Jokowi حلا 50 Jokowi حلا 2 100 Jokowi. Iya, Jokowi. Prabowo. Ayo mau Prabowo. Ayo baju anak. Bagus baju anak. 50.000 200.000 baju mana baju anak. Bagus sih baju ini, kesanana bagus. Ayo Jokowi baju anak, baju baru, baju anak. 250 kah 2 kah? 200. 200. Baju anak. Ada ini. Bagus tong ini. Enak ya. Ayo Bu. Ayo. Bukan. Bahan ini langsung seret. Sian buahnya buka-buka. Oh, anginnya deras bener, bro. Yang mana? Kirang yang menangkap. Buka. Dongkok. Bukan rame banget, bro. Oh, ini kan ada bokah nah. Oh. Sian bokah nih. Bulan.
suasana. Karena kalau dikunci exposure-nya. Nah, jauh banget kalau berjalan ya, mulai Masjidil Haram tuh sampai hotel sekitar 300 lebih aku lek. Nukar kacang Arab asa ko nih bro gitu nah. Chicken browaste, makanan chickenan nih bro. Sandwich, generasi sandwich. Oke, para kacang Arab yuk. Apa kabar? Iya, baik. Masuk tadi ada Berapa kacang Arab berapa? kasan Arab. Berapa? Itu kasan Arab 60. 60 seapa tuh sekilo? Iya. 60 nanti aja ya. Nah, emas nah. Sang emas bawa belayar. Kayak nukar emas. Mencir bang dingin amat. Ih, Abang, ya. Banyak orang singgah berjualan. Ada jam, bro, banyaknya. Bagian angka 7 pakai jam. Itu ada surban, ada tasbih. Jam berapa sekarang nih? Jam 6, setengah jam lagi. ATM kah? Apa tuh? Baju halus anak, sendal. Sampai ada hotelnya bro enak. Dingin bener. Oke, sampai di hotel deh kita dah. But he's not you.